CA no to kok ja sanama phaikya tamne ke CA ni bagi kwang ma question phaikya question call so phaikya bobe singjaka gabon tei kisi sa explanation dinani jin hoite abon bagi ma phayo tamne ke kwang leader so no kok angka hikin singjaka nam public ni thani kwang hesitation one masisa kiri masisa panic tini CA niti kabang tabo organization robo political party robo khorang ti samanu go khepem abun ti tabo public go dilemma solitum gabona jeng sidai klayo जे CA 31 December 2014 no base khai je BJP government ro abuna wan sugui je o parliament tu khan abuni history ko bama tongo pheba angora just to the point sim kok sai thangnai ko bama question phayo je CA na tei tang sring tong tabuk tirprani leaders ro tirprani je samung khanya rakam ni bagi silent ama hai question of some nogo abang call shopoim teba CA 2024 implement inya CA already 10 বছর suka almost 8 বছর 2016 na obno tui borok implement khanya baginya sajok no bill tui phai apun simino je Tiprasani bagi wansung nain je organization khanya individual jotto miluino a bill no stop khanya bagi o bill no karya khanya bagi jotto milui je movement khaliga oro sare ko kobama Tiprani je indigenous base plus national bising national party khanya rong bising obo je dofan hamjangnai borok jotno o chobawo thanjakai logirikam te lead khalika omake 2016 simi 2018 19 jara jepro 19 no 2019 no o bill no parliament of first kara nayo afro no non stop movement go khali ko movement khaimeni bisingom bisingti khesin first je 2019 ni 8 january wo borok je parliament karika abono soba khaino rajya sabha ni je tenjeno je kana tomone abono stop khaimaka for the time being abono lo to home minister change kan parliament otisa BJP government of Hagiam 2019 and 11 December bong majority MP tangwa bagai of bill no pass khaigya aproke CAA thanga CAA je jaga CA bitamon CA ga chung angor tabuk sanamu sung tini chung tabuk political party rok je khorang thai tang tir prawo je blame khaitang kobong so samung kok simi sawitam khainin samung khaya o bill no kasna bgai chung kebo no gasu tonya norok tabuk je khorang ti sana ro abrok o bill ni kahini saimana nango bill no kasna bgai kobong borok gulisa kha thaikyam chini montral kaipun thaikyam case glaija kabang leader song asakai costa kai kasuina tini je pro Amit Shah ni leadership home minister ni borsi khairi ka 2019 11 December abro sin than kono khaji kri tamne hingte jeng movement ni bising kabang ma nord chin Tirupani duijan khorong ni MP pheba MP ni phan be borok bill pass kanya amon wanso jeng Congress accept BJP joto party ni Congress ni Shiv Sena hoite babak party non chung lobby chanam ka chini of board ni against board na bagi pheba chung om onu gojen kabang national party borok ni kuno effect jagiyam borok jepro voting cholo parliament chechono parliament house MP rok maximum je non BJP khanyai BJP ni against ni party borok jotna maximum no boycott khai vote boycott walk out khai borno gotong against board dia almost no kam
tam nga sin tir pon ko ne MP borok ko ne BJP ni borok de nanyo pe non BJP ni MP phon jam no kasuna bagai borok wa sai to gya walk out khai jam amai kahini no kan kam ne olon borok che khai be ki je jaga parliament bill pasan kan abuni against abuno stop khanya bagai te movement me chorli karon amo anyang thanga go o anyo muthangna bagai o ani against sang an bi ma thangnai afro ba sang siring tonya taw je tini question khai tangnai ro 2024 je 12 march o CA salo khai pheban borok khanya mu sang 2019 ni 11 December ni ul ni simina borok os anya salo khai mang khamu pheba chung obono muthangna bagai obono stop khanya bagai je jaga chung je process chin je system khai mani chung pule sakang movement khorang ti sawi stop khai man man chuka khai manya je mansak mangka chin a je sobani fan banya at least northeast thancha ga chung movement khai man bagai northeast ni maximum area 6 schedule area inland je jaga inland permit tongo ILP a jaga o bill no o je an chi salo khai mangla ama hai ki borok aina sujat kom se kom sung exam sang khai